Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Aku itu supatan ini bab tato si manamnya anu apa ini bab bayani fadl tauhid wa ma yakthuru min ad-dunub. ومن يكفر من الذنوب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن ضيم والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. حديث أبي سعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مقبائن si Musa, ya Rabb, oh Tuhanku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Panuanunku pangandua aku kau, panuanunku doa aku kau, panuanunku sesabutan panabutku kau. Qala, Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya Musa la ilaha illallah. Fa inna Musa la ilaha illallah. Qala, fa isi Musa kullu ibadika yaquluna hadha. Kemo ni pun sebut dia besar la ilaha illallah. Kemo bagi Musa pun sebut dia. Alhasil si Musa besar ini urungan mus pe haji man doa itu man sebutan itu. Fa Allah Subhanahu wa ta'ala qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghayr wal ardina as-sab'a fi kiffah. Oh Musa, apa ini? Bangkanian pitung lapis langitin. Dukemon nih, dia lemnin. Wal aradin as-sab'a. Duk bulakin. Duk pitung lapis bulakin. Sadiman akban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemon nih, dia lem pitung lapis pitung lapis langit, duk kemon nila dia lemnein, duk pitung lapis bulat. Bangkani ane data pelanggaran timbangan, mampidak timbang-timbang. Us kalimat la ilaha illallahin si pelanggaran kepak, pelanggaran timbangan kepak. Malat bina la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah yang man yene pitung lapis langit duk pitung lapis bulat ini. Kemon di sisi ini itu masbuhat pe la ilaha illallah. Mananin la ilaha illallah yang salah di mana-mana. Semua wanin boleh disebut eluhin. Ini apa syurutnya sebagai tapi kan manusia bagi mengumpas iya. Bakal saya dulu tedok bi. Nah, bisa. Tersebut si dan buah hadis bisa fa inni yusab bi rajulin min ummati ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah fa yunshar lahu 99 sijillan kullu sijillin minha mada al-basar thumma yuqal atunkiru min hadha shay'a أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقال أفلك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم
فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة، ما هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. Ni ada buat lella aman umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu sih kiamat ilinganan sih ron memang janan. Pai itu barang nanti manghinang. Ubus pinabuan sih kahinangnen na siam siam listahan peno kahinang lahat tahan listaniin ko tahan takitetin ko tahan pemaima na tala manama tahan manama peno kaatan us pinai sih atunkiru min hada syai'an ini nia gay akunanmu sime kakahinang kasuat si kau itu. Apalama kata bati al-hafidun ini inanya ya kewe malaikat manwat hinangnun panela layar ga bain kemoni hinangku kalatanku fa yuqal afalaka udhrun aw hasana ini kan ada awan ni duk ga kenya hinang kapan hinang bisa dalam gua fa ya rajul na tinala lillahi fa yaqulu la fa ini ga niya pilih niya. Fayuqal bala inna laka indana hasana niat kapanmu dan buah niat kapanmu tersulat kami dan buah wa innahu la dhulma alayka al-yawm duku itu kau tanyanya pengurung kau ini kapan tenang ni fayukhraju lahu bitaqa na inunwani bitaqa card postal card niyan kita tekan card itu ubus tersulat card niyan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فبنقول شيء يعني كرمي عن بين لله يا رب ini guna dan buat card itu bang kirim bang ini listan kepada sini UN ni فيقال إنك لا تظلم benar-benar kau gitu tanyanya فتوضع سجلات في كفة والبطاقة في كفة نبينتا نيني من استهان كهينام نمياسي pelanggaran timbangan kepa والبطاقة في كفة دو يني كردمياسي إلى kepa فطاشت السجلات وثقلت البطاقة نا تونغام يني من الاستهانين دوك نبوهات دوك برياوة ini ditokahi. Nah hadis lain dalil bisa ini si kelebihan kalimat la ilaha illallah. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. أما الحديث الترمذي أما سي أنس فإن تقليق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل قال تعالى إن الحديث القدسي قال تعالى مقين الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أوكيو دموارك سي آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بنال الكعبة وانكيو تكا سهدراتكو duk kalatannu maka penuh bulat awak kanen summa laqitani ustekka keu garunia syirik nu garu keu bakas nu basadi man Allah subhanahu wa ta'ala atau kan maksud ya Allah subhanahu wa ta'ala la ataituka bi qurabiha maghfirah tentunin tekra kusikau duk ko isal duk kampunan maka penuh bulat bangsain tentang ginantian Allah subhanahu wa ta'ala ini keatan dari kehapan sumian ke yang Allah subhanahu wa ta'ala sayin inge dambua ipun di masyrik sini us pa latun kitihab
باب الثاني فإن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. سين تسابنال ini توحيدين maka asik surga sigantaan garane pembista in asik no tu ibe. Wa qawluhu ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Lupain Allah subhanahu wa ta'ala bennal kurang mulawi in makna ini bennal Ibrahim kani annen ummat qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Iyan sifat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ayat Tuhan kan sinabu tu yang muallif itu peke iyan bablay pa ine sine maka sabennal tauhid tasabennal ni tahinang ni kaya unsur tauhidin maka asiki surga sigataan karena pembista paite gene timbang hinang ne dari cina binasik surga ubus bila tadi itu Ibrahim pege Ibrahim tamanan hab tauhid dan tamanan pengalekatan bangsa muslim ini Ibrahim si sifat sabenal tauhid Ibrahim ini asal haja nama kompleto usbaine inna Ibrahim kana ummatan qanita. Paimate ko ini me sifat Ibrahim ini duk kalekatte. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Benar-benar Ibrahim kani anen ummah. Ini te ummahin. Ai qudwatan wa imaman wa mualliman lil khair. Kani an Ibrahimin pangalekatan dia. Duk imam panutan duk muallim. Mano si kemon kahapan pangalekatan si kahapan mano si kahapan imam si kahapan usbani qanitan al-qunut dawam at-ta'ah hatian qunutin yene kateteg panuhun kanian Ibrahimin asal tetek panutin si Allah subhanahu wa ta'ala geye us nuhut us palebba us ngahinang kalaatan us magtawbat ni sa gai Ibrahim kani anen tetek pagtatin si Allah subhanahu wa ta'ala. Akalita annahu kana hanifa kani anen hanifa in hatan hanifain qala al-'allamah ibn al-qayyim al-hanifu al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu an kulli ma siwa. Al-hanif yene pa inne al-muqbilu ala Allah yene pa inne mabaharap si Allah subhanahu wa ta'ala hin al-mu'ridu an kulli ma siwa duk mapatay kut sike mun sinu man iyan aman mesibat Ibrahim. Ar-rabi'ah annahu ma kana min al-musyrikin kani anen ga'ata dia pani aman musyrik gaya bani aman musyrik duk patala yang musyrik duk kina munsia ne me musyrikin ien paite iene sifatnya wa qala ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yushrikun ininen aman iene me sifat dusab sie maka sabenna iene tauhidin ini me maka surga sigantaan gada pembistahin ni walladzina hum bi rabbihim la yushrikun ga kani ande maksud si Allah subhanahu wa ta'ala kani ande numma si Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. فهذا هو تحقيق التوحيد وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم إنين بإنه ينه بكسبنا التوحيد ini al-bara'at min asy-syirk. Supaya kita patala aman syirk, duk patala kita aman me yene amok sesirik lay wa i'tizaluhum duk subisi tinaiputan wal kufru bihim duk subisi gekin hagan wa adawatuhum wa bughd duk subisi kinuntarakan us tu ni ani sab ali damu pa ini عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن
جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذيذ. قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حديثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نوي عبد الرحمن بن حسين نبوه فأنت رجل صالح أمن التابعين atau tabi'in. Fa'in Husain bin Abd Rahman kanian pun inda Sa'id bin Jubair. Laib baina si Sa'id bin Jubair. Husain laib si Sa'id bin Jubair. Us bai Sa'id bin Jubair ayyukum ra'al kawkaba alladhi qabla al-bariha. Sine aman ka maka kite yene bituun malabo dibuhiin. Kaya mo ketika niya po may bituon o istilabo. Fakultu ana. Us magpain ko Husain o si Sa'id painte. Paini ako. Sarata paine. Suma kultu ama inni lam akun fi salat. Suma pain paine. Dumay paine hanggang takite ko. Bituon lewe ako ng bahayang. Enggak. Dumay paine ng bahayang hanggang takite ko in. Dumen ga makatuli ako hin po mo sa buhayan ko yung kaya mulay ko sumawa pa ini ludir to tagiget ko si bitkala ta tuso bitkala di nanyan ta dada man lai siya sa may istifarate may amatuhin may salafin gesi mag akon hinang mag-asat hinang de makatanya di ba ini ng bahaya atau gini dia magpayos panganalan ni ini makakalaiyari o ng bahaya ipikita hindi ni bituon ni labo enggak magtui pa ini dumay pa ng bahaya pa yun dumay ko ng bahaya sumugal pa niya makatitok ako ubus pa in Sa'id bin Jubair yan naman nilaw yan ubus ini namun qult irtaqay pa in ko pain Husain bin Abd Rahman ni irtaqay makukupain ni tawal magpatawal ko basta sangin iin qal fama hamalaka ala dhalik way ko ba magpatawal pain ni hadithun haddathanahu الشعبي hanggang mo patawal pain ni niya dalilku pa ini niya ngaka si Sya'bi qal la ruqyata illa min 'ainin aw humma magpain pain si Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'ain aw humma. Gania patut pagtawalan atau kan gania pagtawal melainkan nin bangamban tersabit-sabit tawa mata atau kan amban lem. Dia menjadi magtawal-tawalin, dia menjadi magtawal-tawalin melainkan nin bangamban lem duk amban tawa mata. Qal qad ahsana man intaha ila ma sami. Pain Sa'id bin Jubair ni hapa ini hinang ahin, hapa ini sine-sine hininang ni takadali. Hap sine-sine gingahinan malingkan ni pang takadali. Pagi painte Husain bin Abd Rahman in hangkan ni magpatawal pagi takadali li. Nasi ini mike pagwa ini bangoy sa buti hadis tu mike pagwa situ. Walakin pa ini semua pa ini hap hinang boleh bagi
Makina tu kan dalil nu. Apa ini nama ni makina tu dalil nu. Semua apa ini? Hadatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni asal pengangkat Ibnu Abbas kami. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam. Tapakita si aku pada sallallahu alaihi wasallam mereka umat-umatan si Lailatul Isra si waktu tapa angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada langit. Faraitu Nabi wa ma'ahu rahab. Takida ko pa ini nabihin, bagi mereka nabi dulu pa inte. Niya ni pa ini nabi. Sawenen. Di paut sampu mamutihi. Niya ni nabi, sawenen dua lella. Niya ni nabi gani sawenen bisa kuarin tangan dia. Mereka nabi dulu. Us pa ini tapakite niya pa ini item haji jamaah haji. Us kenal ko pa ini fadhanantu annahu min ummati kenal kun yene me jamaah en umat kun ne faqila li hada Musa wa qaumu iyo pa ini Musa du qauman ne maksud hekka umat si Musa hekka manu si Musa fa nadartu fa idha sawadun adhim us ma misabku nani ay sabitem haji pa inte jamaah ni jamaah manusia faqila li hadhihi ummatu us binai si aku umatun ne yun maksudin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikka besar hikka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Ubus aman may umat yene may kayen dan bulian pa inte malas li may ka man mali niya pa ini aman siye 70,000 70,000 makasik surga bighairi hisabin wala 'adab. Gene si ilista do gene si inada. Thumma nahada fadakhala manzilahu. Us nek Rasul sallallahu alaihi wasallam pasi pada rumah ni. Us na memang si makala hadisiin mag tinelo di sini de nai me tumpung ibu iin sini de. Na kan ne mag utu fala alamul ladina sahibu sallallahu alaihi wasallam. Painde hatumi sahabatin us painde sinduhin fala'allahum alladhina wulidu fil islam kaum inna kadam islamin kaum ini muslim kaum nak kide us painde sinduhin fala'allahum alladhina wulidu fil islam falam yushriku billahi shay'a kau nisiin me yene ka anak tapangan karena kan dia ke Islamin us gasi tabaksir si Allah Subhanahu wa taala. Wada ka masyarakat kay kanita tasabut de magsakap ni dapat disinduhin. Sino de pinay magtihan si. Fa kharaja alayhi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Us tekane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa dapat Rasul sallallahu alaihi wasallam us fa inne humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Me pitu pungibuin yene pa inne siye ge siye magpaku tawal isa wala yaktawun duk ge siye magpaku kai kanihan mi aramin matuhin sampai ku itu pe mangnya be sakit atau ni bakat mi haji magpanas siwasi sayin ubus bineta si bakat li duk kaulian pe mura kaulian siniin iban ni kai gesi maku panas basi gesi maku tambal sayin wala yatatayyarun du gesi magpayam-payam si manuk-manuk begini amia bang niat takitere wak painde gi palaus niat takitere ini hap ini nai gihap mau kita wak mau kita kumus mau kita kemon gihap ini gi urusan ini hinam wala bihi tawakkalun. Duk si Allah si Tuhan si Allah Subhanahu wa taala si mutawakkal. Faqama Ukasha pag tasabut sen Rasulullah alaihi wasallam nengger abu ashabatin Ukasha alinen pa ini Rasulullah udullah ay yaj'alani minhum doa ko pa ini si Allah Subhanahu wa taala mo pa isaku paniaman ini me pitumpung ibu gini binista gini gini binista ten jadi nasib para surga ya bebente
Rasul sallallahu alaihi wasallam anta minhum. Naqabil palamu ke masih mau di bain sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama rajulun usniya nabtai nekera huwa bain lillahi ud'u Allah yaj'alani minhum. Doa supaya Rasulullah. Pada sallallahu alaihi wasallam sabaka biha ukasha. Nakare lo nega bain ukasha. Kare ke ulang la iden itu buwi. Sebab itu bisa mana ne lo gini kamu kasih surga. Gak itu sama sebab jalan la iden itu buwi. Us ini ada notis hadis lain. Pa ini si tagha lain dan buat sahabat lain gak matumuli pa inte gak matumuli pa inte menjari lah si magpatawalin. Menjari magpatawalin. Si hadis matu si dambuat tu kuis lagi menjari. Saya ingin pak nganuin lah si pak maksudnya itu pak membuat dia menjadi membuat menjadi. Si pemain ini. Si hadis dambul itu dumai nian mana nilai bagi majari mak petawalin. Semua anin makruh kerja mak petawalin makruh. Bagi nabi tawakul. Kuisel gebe komplit pagtawakal ahin bang i maku petawal di komplit mo pemakunin pagtawakal ni. Imana ini hadis kedua ni. Semua nih, pasti makruh ini mau patawali, duk makruh mau paku kain. Semua mau jadi ini nak makruh aja, menjadi ini nak. Iya mau kita maku. Gay questa gay completo tawakkulten, tawakkalten mau kita maku tawal atau maku ini panas lagi. Us kini sudah mulai sih bangkio maku tambal, piki tambal tu, sih. Gay completo, pinain petawakal din. Makro. Subay, bang yung nawalan dino na ga paasik lai. Bang yung nawalan dino atau magtambal yung dino, ga duwing makro asal halal din. So yung bang yung mako macoy itambal mako macoy tawal na makruin. Dua sama lain gini mencari hinang atau kan gini mencari hinang mencari suka gua ada gini di pasar kemana ditumpulai gini di pasar kemana ditumpulai gini di pasar kemana ditumpulai. Nah mana hadisin amban mereka kompleto akan tersebut hadis itu baik amal mereka kompleto pagtauhid amal kompleto pagtauhid bang aahin kompleto pagtawakal nin gay maku tawal sedang buah magtawlian dine painte duk magtawlian dine naman iin aman ka kompleto ini pagtawhid bang maku tambal pe musels ni apa be dan pengertian depan ini tambal maka kuliah aku bisa tahu samian naga apa kompleto tawakal ni gay pa asik kamu itu ibu painte dia pinasa surga gana aku bistali duk taman ini nede wajah ko ne hatu semua bersobro rasli balik sak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.